Watermelon Street in so any ye free. Yade was from Pano air some more. Nemum ye ka say life. 90.7. Some pancransa. Brown crata no moon sem. Aya crado a de bro. Dear friend is a Ghana today. Sadia Ghana tier and ne. A banner sa 106.1. Touch my Sompa. Edit them. Ewa Bono Easter Faho. A pia to tiako for one child could see brood in Bruhane. Sabra Crona. Yes, I a life. Aya Sompa 101.1. A treman terminal nafa. Takwa. Ana takrade 103.3 so obenyan wo ho animu man so rich 20 bit my sne wo ba fia for sen wo mo for so de yakọ eno Facebook Sompa 106.5 FM Accra ho na ehia won kanto so wadwen kire nkrata no mu nsem ma eba ne de edi atwago wo online portals no so a enei efa Ghana ho aye de brewo eba ne sa wo akwanya se wo de wonso wadwen po ba beto so say ye Facebook no so ana YouTube ho Sompa FM live ni nyina yema na kwaba afeje sa ahoma eto na enkrata no mu nsama bawie wono ma adoma so ya sene eti say 21st clinic wo mu twa ntoma si won kokko na wotimi twa bosompo kobro ni kuro nkosa sciatica yade abra wo mu nkonko prapra nkotwitwi aponkose no wo mu aso ya sene na kasa na kire mineral water ensu papa nso ka ho ene afoforo haje amo edi aduane so ya sene no wo benya kwanya no wabem esanse enya pesame nkomeka ye ka bi wonso sade usi fansam no wadwempo a wosesai na ade aba ne mo ya ma honte na wani mate na timi aboa masompa no emo katua pa wonsa ka bi enti baabia wa wuche mbia no pei ye mo akwa aba yaw ene ya ada ne nso ne enya de ayedi yaw ye de nokre no sade ye tie pepepepepe ene ebre wo triple way man eja pia Apam Dadaa enemy din Esquire Adwoa Asare ewo fidue mu ha na enne say bank manager so ni nyina no je mekọ studio 2 ho ena afi yama ye ho akwa aba na enne ya woi de ewop no so no ye de atoa wo abusua 0260 196064 0260 196065 eno eya ahoma betimi ede ewura mu abusua fa mo akwa aba yeah me mamo happy and a good Thursday. Say I can go good Friday. Yeah, Pansu. Say Namia Duma or China, good Friday. Ampa. So China no more kwachi Yesu. I will true muhono. No correct. Yeah, Peter, a be is a kind. A true biasono. Ben may wabo the children do. Yezo. And when I fast can share Bahanum no buy. Wow. Now, my book one about dear. Oh, boy, dear, another room. They who I say. Also, dear, Yamia, we are mobile. Don't buy so papa. A Jenny, and they are war. And so, Yadi, ever met you for the young. Young Hokra, ever my young uncle. I brave you didn't that some. And the Yaban is a boss, Infidiano, a dorsal. And so, Ufa bebia, the Otiano, Uber who said, Yenina, yet, yes, Sompa. Just a one will be 80. And she, a banner see again 80 Hano. Me daily graphic double crata, Adam and Nimna, and pay. I hear we may hear a chapan, say, oh, the mirror. Brother, I'm here on my baby. Ghana's most popular weekend paper. Yeah. And the mirror waha. Na Esquire Diana and a word of it. Right, daily guide, ewa has same, and a daily post on so Afabi Adwoa Asare has say. Nefe bank manager and manageress. A manageress. Jai. Voila. Then a war over say statement to Ben or one pay. Anopay Ushemwa Daily Democrats. One more statement to be brief. One more a day aba anopay and afi the Chronicle. Bresso some double cratsano. And also one more statement no a bonfrete pa. Ya when we're quitting in a good crate. Someone's quotations I can and the quotation can home. And now the Hebrews 11 verse 1. Hebrew for mano. Eti ye du ba ko ni tiche mu ba ko no e no mo de ba ye nti se obeken kan and that's as usual the so kan enti I say no ladies first
but say to the day pa a bro woman na tire men before nti madwa yenko right ma memfa daily guide de obokrata no enhyase emfa ma krata fa etoso miensa eho na mede o eko na o man suafo ya wo hye ensase no obo ade mu enne pa wo de adomo men yewura Emmanuel Amakofibu a elembele empino no na wode atu just said that my gold minds ya sesi a wo modan dan ne mani wo ho no enya de so obi a eba be hwere na dwuma anase bibi ebe koso ama job losses bia esi enti eno nso wo mo hwe atototo ne ma na wode working visits bi kopie mu e wo ho no enra na sa working visit na se eno wode sa ensem no etu dwa no pay krata nso afa bi ede aba na Reverend Stephen Yenusom Wengam wono na ye Assemblies of God Ghana pagini a woda no se superintendent na wodi atu just say ye ba bedi Yesu amani hunu de ya nyame yadoma wo china eye Good Friday no obesre pa se Ghana oman no empenifo ene atitafo nyina wo mo empra sumdwie wo mo mpre asumdwie se ne na we ya yesei na we ya koka we na we ya fa we ho etrimuka wati asie enti osi asumdwie die eyade a ensese yetoto na sekora ne ama hudu ebu wo ho no ma wo mu ni asumdwie wo mo da wo mo na wo mo na ulo kopu no kura na ate se obi kokoko bi kura na oyemu ahyew because who nim de eba besie enti wose Ghana ha ya asumdwie na ye enjoy no me and taking it for granted cry no so ho asem ewa ha na se ye bo mama ne se nam 1 wo mo se wo ba be dia dance a na eye virtual anase ye beto to na no ana eya abefo kwansan se nema hudo bi wo ho no mo se wo mo hwe wo mo de egu akwan mu nti sa virtual testimony na nke se eba so no wo mo se wo mu atu aseda nyame ya adom abosumi ne de to so edunsia April 16 na sa enhyiamudie no ebekọ so sanse wo mu eni video conference room ya wo mo de be sa virtual enkomo no enti eno so ho asem kratai afabi ede aba na okọ katafa etoso ensia wo daily guide mu a wo bo amane sementifin do regional special operations team eye bambofo no wo mo akire Nigeria fo beye edu ya wo mo ba Ghana ha no wo mo cyber fraud ibi no wo mo eye internet so kronobo eno no ho adwuma no wo mo ye ewo maimu nti eyade se Tamale Metropolis ene me bi bembembe hopa ena na wo mo ye no kese Benjamin Ahmed edi 29 Michael Monday 25 Frank Chinedu 25 Emmanuel Chukun 25 Renew Onochie 25 Waheu Francis Asisi 25 Owen Omo 29 Shedrack Shedrack John 22 James Okoli 27 ena Purity Madubuna Chuku we Purity adwuma necessary Purity we 17 years ena yache wo nyina nti wo hwa emrante ya wo masi so wo de wo mfa wo ni padua no enya adwuma papa de fifire beti wo de bi wo mpe no wo pe soft life na soft life no so de baby ede wo be kwa kopie no wo mpe eti ho asem wa ha wo mo bo amanhwehwemu atimi akọ enkan na Ghana Police Service fo nso akire nipa enson bi a wo mu esusu se kro no bo ahodo bi ekoso ewo mampon ene edwura kwantempon no so no wo mu di mu entintiman na saa enipa enson yi ye chem se Ashanti North Regional Police Command ya wo mo ne NOD surveillance unit ya free Accra ena ekabo mu koye saa operations no ewo ho a yache enipa enson womo eboa ama we kra de womo wu tu akasa na yese sankrofo eniema hudo bi a ejiji ye ewo mo ho na nyasem kuma hwemfoni na eda ha no a mobile phones ahodo yi ebi sika etuo enkrante ene bags ya bags na ya pake eniema wom ne nyina bambofo no ensa kan ebetimi aboa manhwehwemu no enso atimi akọ enkan na Oba katafa enwotwe ene enkro no a eho de empepi ya na enigi dinsem ene wo mo de Baston Boy ne Shatawale wo mo so wo de ye ka Ghana high entertainment mu na ye ka secular music ho no saa no a Stone Boy ene Shatawale sesi a wo mo enam enegu apaso na yesa sankrofo no mi nim de Shatawale ene Stone Boy wo mo je wo Ghana ha
minim de wo je wo Ghana ha because wo fans no so say wo fans no so na create sa na ma no but Stone Boy say wo no de reconciliation so wo ne Shatawale beka bom ebi nsi da so wo be no asomdwe abu a ensi okay because wono oye saade no kura wan hwe kura ne maame sama kura betata no nti no ya na ye launch World Cup yeah for the bono yeah yes fundraising no omampani His Excellency Region Dramani Mahama Ebra Stone Boy ene Shatawale wo mu mienu nyina donate wo musika no omampani ka kire wo mu say ene wo gina ha no waka wo mu ntam wasem enti no de obi afum obi ene obi atimi obi aka me na sepo bia no obi anya menka na ehwo no obi anka hwio enti se ene is a Stone Boy ka se ono wane Shatawale eya fine kora na maame sa maame fa nko na obi $1 na obi akotua 101 for the sake of competition no say I don't you see media me who say Shatawale artist on ne ho so Stone Boy so artist on his own obia one specialty obi wo so mu nyina ye dancehall artist dear but obia ye unique in their ways me say Shatawale any Stone Boy wo mu ntimi nya peda enti etitafo na ya na mo so jegum e na Stone Boy ye better sen Shatawale e na Shatawale e ye better change Stone Boy e na na nsemu me hu say event because me refi program cro e na wo mu invite Stone Boy man ko kasa awase I think it was a global international program be e course so na Stone Boy ase ne suit to come na wo man speech ni ade hwa na Shatta fans for enso aba na Stone Boy fans for enso aba comment section na say e na we no Shatta enya possible say Shatta betimi aye bibi etisa am so how to say de enka Shatta Stone Boy address officially agi ni suit ni ade say Shatta kra ye hu so wa hye suit da de bia na ntade akese paka ne enkapoi chase nom gugum na say platform bisa no Shatta ntimi nyina so but I don't think say SSS argument in ekoso so mu hu say Shatta hye suit obia ye unique ade a Stone Boy betimi aye no Shatta entimi nye ade a Shatta betimi aye no Stone Boy entimi obia ye unique enti wo mun jai sa ade na omo ye obia ni lemu obia ni lemu but they divide and root artists but me Stone Boy tafo no na ya wo mu ma asem ne ya asem first ni enim say ye fans na ye sa ba se ye hu say artist fo na nkasa o man kasa no wo mu ntamu nye because timi kwotena kasa video bi so ka say wuntimi ensmoke reconciliation pipe wa na o pa che say yes enti eno so hu asem e wa ha CDD Ghana host national dialogue on OSP say ye rakisi ejaben yes say o kire se wo keka ko ena ma focus o ye rakisi jan OSP ho na nkasa adwuma na ye de ma wona nkoye wantimi anye new expectations ne wo form enti anya afi na the retirement ana say e bia wo be free my days are numbered who conversation bia be ba na ye say de wa be bo adwuma bia na no wanya hwe eno na amanfo ekenka enti wo sisi a CSO so no civil society organizations ni eje adwuma na mamo corruption no sase betu a age se mo ankasa so ma agina mu bi enti anopei ensemo a daily guide e de bae e na mabosu if you adam e pension say be yo yo menfa Daily Democrat de obokrata no free media sia no pe enfama o na opiemu e wokrata fe no etoso miensa me hu MPA empanifo ya wa mugina ha check bonfete pa ya wa machire mu se 1 million Ghana cedis e no mo de kwakoshe Ghana Medical Trust Fund mo na etumi aboa won mu chire mu se October 2025 no na opani a wono wo hwe sa Ghana Medical Trust Fund no wo mo ehyehyeye ho sem so ma me adwoa obobia daku opoku
eba won chain wo mu bedi enkomon kakra said ye bayu a wo mo ani suade hunu no betumi abam ene wo mo hye bontie ne bo hye MPA dwumako ni hye no wo mo akwa di so wo mo de sika bonfete yi akwa so Ghana Medical Trust Fund mo ye ho asam no ewo kratafa to so miensa ewo Daily Democrat de obo krata nim MPA amo so ese ba mane ewo kratafa to so miensa kure ya wo mo kire mu se enyema bi a esisisi ewo Eastern Region no epoye emantamu enam so ebinom kase an ni nyina no efa fango ho nsensam na wanum kire mu se de ne mekọ no mu na anyi wo madwuma yie no wanum akyereche nsemu ya wo mo ekresa kire mu ekwan ya wo mo fa so ehyepe eye fango ene ho ne ma efromai mo ekọ no eno so krata fa no to so miensa se ha wanum akyereche nsemu ewo hanom na krata fa to so 9 na onuanyamfo Haruna Idrisu ya wo no yeso ani a wo hye ngomehia ho nsam so wode working visit akopiem wo Ghana Defense University no mu chemu se project bi ekoso ewo honom enumu eno nyafo ha na drusu abo amani a chemu se de be ya sa university no Ghana Defense University no eniema betumi akoyie na enioma wo mu sua wo ho na wo mu wi amode be bom a oman no na bibia betumi akoyie nti wo mu de niema pa agwa kwamu atwa sika de ato ho no mu a wo mu hwe anim se 25 million Ghana cedis na wo mu de ekwa kwahwem na wo mu chemu sa 25 million Ghana cedis no 2026 get fun ena womo sika idi afri mu a womo de kwakoboa sa project no ama no so akoso akrata fa to so 9 eno so mu ensam ewo ahanomani EPA Metre Environmental Protection Authority womo mpanifo na ekasa womo se de esiye ewo eye bondeye ya womo chemu say mining site bi anasa mining firm bi ho na womo na ma womo tumi krata ese womo fankwaye adwuma no EPA se womo ni na womo de womo ni mu anesa sa mining firm no womo ba ye na wasenko womo no womo tena se ene niema egwa kwamu den enye womo sa hyan krata se enso womo hu ya ne se womo sifom ya womo bo adwuma ewo empotem ko wi ase ye se womo nsa wom ene ade womo so de krata ba so womo ni mu hwe womo ante ho bibia sa enso eba ye bo womo di womo achechwe mo krata fe no etoso enom ewo de obo krata ye emo wopani a wono wo hye ngomehia ho ensem so nyafo ha na dusu wasaso eda ase ha no krata fe etoso enom eno abo amani a kire mu se de aye ne de na kye se akyerekyerefo ne wonam ate de papa yese clearance papa bi recruitment almost 7,000 ni nyina ye teachers nko a enti no mu a mwatena fi ache ya mo ya kyerɛkyerɛfo ne ene empanifo se wo monsa aka clearance a wose yetime efa modwuma mu enti no be 7,000 eno ne nyafo how na idrusu ede monsam atudwa Daily Democrat de obokrata no so atabribie ede abaha no mu na ye kwokrata fe no to sonson ewo Daily Democrat de obokrata no emu a empanifo ba mane se opani ono wo hwe omaye sikasam honsam so onyamfo kase wato ba forsen wani mpanifo adama wo mobɔ adwuma panti Ghana ye ka ne ye de na eka ebu ye komu no wo mo ade ne magugu akwamu ema sese amene o kase de wo mo rescue ye nkakra nti wo mo kire mu se ne ma wo mo de gugu akwamu na afei amama ya ye de wo no ka nkita hodi a ye die no wo mo kire mu se we 11th one nti 11th bilateral debt restructuring agreement wo mo kire mu se bibia akoso yi they say ni de se ne makọ anim saade a na chese Ghana yenso yebetumi akasa e de ensese yebose ne ma ekoyi anum nsam kratafa etoso enson ewo Daily Democrat de obokrata yi ede aba ya yadane achi ede asomwi aban no abo amane ya ni nyina aso ya wo mo ehwe ngomehia ho nsam so nyafo ha na dusu krata de ne ho nsam wo mu pa wa kire mu se wo mo baba establish new college ewo eye Jomoro mensinim entini wo mu kire mu se de ebetumi aboa amantete ya mapase yentete adesuafo na yentete wo mu a wo mu betumi akyerɛkyerɛ training colleges no wo mu kire mu so kopie mu ewo Jomoro a wo no baba bebie eye suapon ne bi ewo hono mu a no so mu nsam kratafa etoso enkron Daily Democrat de obokrata yi ede abaya da nechi mi hu oswani a wo no wo hwɛ edwadie ani mfidinwuma ho esem so maame ofosu ajare ne eda hayi na wachiremu esese de ye university ewo ememu no ye university wo memu yi na eba entrepreneurship a ye number 1
enya asem kotoa se wodo investment hyɛ telegraphic ni na wode Ghana mampani wase ne fugu no na wone Zimbabwe mampani wo mo ejina kira wo mo chia ne nyina no mampani Mangawa wabama yimu na nsansra hwe ya anope daily graphic aboso mekase wo hadeda ye mana kwa aba no na daily graphic nso e de aba e won krata no mu na ye nyina nka mom sede be na yasomdwe no woda etachire ye bekoso ama atena we ye papa mo asofo ne maame mo asofo maame nom e na ekasa e wo easter mu ensemu a empenemfo no e de atodwa daily graphic atwa bi de aba so afa ohwe yansa ase kwaye ne foma gudi a oba de adom yeso yewura imanu amakofi bu ase da my minds wo mo transition a wo mo ye no madwuma fo mohu te se de yese ebeyi bi mu adi na ebeka won wo se nko bia achachefo empem nso a wo mo do wo mo beko nkuronkuma mu ama wo mo akwa kyerɛkyerɛ adesua pa akɔhɔ bie no ɛno nso kratai watwa de aba South Africa ena se won bambo sem wo mo yiri mu pa se de be na tutrafo wo mo entimi meto nhyɛ won so brɛko a wo mo nka bi enhyɛ mu anopai daily graphic do bokrata de soso no bi a wode nam no wo se Iran to kwa nya ntwae no how a de bebra aman abibiman nso ya nso ya ho abam bia eno nso anopai daily graphic de watwa de aba no bi eno no ukuro mu nuane nti wo mfe daily graphic atwa de aba krata fa to so du enan ena wode aba beto a yede asanka pa tuntum no bi na hu se yeyi aduane agum na yede nam aguso na nam no de wo pe wo kurom no ebia onya daily graphic anopa ya eno nso wo ha afe GF pani a wotu ano na wa kyerɛkyerɛ de ntia yewro to ado wo mo agye adwuma no ede afiri ne nsam ena Dr. Nyaho Tamaklo se wo mo pɛde a ene na yempe papa preko empe coach a woni mu de na wo ye try tested wayo na wotimi sanso yobi edeka ho ene me di wie kura no mirror de obokrata no ena wode wobapa Bethlehem Arthur wodne mfoni aba na wo so wone de wayise wo kompa ede ama sickle cell na eno no ne mantra wo ka we no eye nkoda ebi hyehyehye wo mo ho mirror atwa ede aba wo se kwa Easter afi de kura be chenda wo ma hu siesie efiri obome atibie mprae so be pon ede kro ne nyina esewani ense o ka kire de ne da won ka ho da kura no wa sha ase a wo ka ho anopai eno nso wo ha afi esuafo bi a ya sha se wo mu ntwa compensation ema wo mo kire ni a wo nkɔ bro no eno nso krata ye twa ede aba ye no Mame Angela Techi wono ene tena ase ewo agwamuo bra court no ekwa asetena na wo mo court no nso ya Dental Circuit Court ya ena Mohammed Bashiru wone Hassan Bashiru ena afi Mustafa Sani ya dodo na ni se dadi wono se wochi okada ni suku de wo mamfa ma na asuafo a wo mudin abai ewo frafra ha community day school ya wo mo kokobro wo mo kyerɛkyerɛ ni Maxwell Lanyo wono na kyerɛ social studies enti meka say kwadu boni owura Nicholas tai West Africa Senior High School teacher wono na wo mo kokobro no yi enti Maxwell Lanyo na ebo kwadu ya maame Angela Atechi woni piempani ane wote agwamu enti wo ma hye se wo ntua 4000 Ghana cedis emma teacher se wo mo bro no na wo mo mfa mpata no eno eye the mirror 0260196064 0260196065 eno eye adwenkyere bre no enti fabi so emu na afrefo no ba na fe ya hyase ene wo makasa hyane so sa yere so a non so no mompa ho semadu num ne yede wusi enti oba na wabɔ no ntiem sima baako eni tete kuma bi eda so na yakontem Abraham kwe ane enra IPAC meeting ya ekoso park meeting mom ya ekoso no ane empanifo chem se 2024 no said the toilet for all adwumadie bi e ba ye ehu esikasem wo mo ahwehwe ehu sikasem kwan ya mo fa so ya transactions bi a wo mo hu ento ma tonsa afre nipa mienu ya wonom echeche mu na ochehene eso eda krata imwe eye the chronicle resosem do bokrata no musem na meken wase ode sono ato
nso emu a sebi yesie no efie so eno mu ensem kratafa to so nom e chronicle bro so sem do obakata yi emu nso e wo ahanom na ye kire mu se owura bi a wonu akasa defile ne ba sabre ya me ne okasa idie takwa circuit court no wanam a sentence no into 40 years ya wono so wo ahanom ese ya kratafa no eto so enso omo aba wo yankwa homa ne so ma yankwa mra na fe ebi wo akirade de ahwam hwan na aba homa so din bia wo frefi migina so wo so deda ajanimo na wo fanko bari yankwa ajanimo yo so ya ki din kamo nka won so mura no mo go man so pe e se mo na o graphic na babua o mai kane sa na geri ko mo betra ya mo yisa ni ka dia na mo yini ti wako mo tu Nigeria so mo mo nkan ta fo ana insani ma yama so mo ba so mo tu ma ka ta beli de ana mo na ma na tu go yo ana mo na ma na o mo kum ana o mo se o ka mo allegation o ta se allegation se bon e o se la mo yu ma cha kwa ya o mo tra o mo fi mo shi dem ta fo ana ne dragani go go si ga yi obi ya juma o so ro se dem no nya ke kwasha ubiye zuma ku mu no so defense kan and the last time they got here be MY because some men can not gather so mo mo ye and say that's all and this is don't can so me no be some card ya ka se no woni ni we ya da ba so ni abaso ke bye me da se eno de udin bia wo frefi Apam Dadaa mejo so amumira kwa chini kaja free 37 kwaku bibia ya yentem free 37 yo Apam Dadaa ma me na me na so cha ko ni bi tan ho pa ma me ho ye dodo ya sorry ya kra wode Sompa Rhapsody brew me tele pa mo na ntia ya mamudu ba me ma me bisa kira jom ni ra na Apam me pese me musa president ma say inflation ya ba 3.2%. Now on the fuel from 40 to 30 no be here e mo be kan na mo go e se e wo e to the 60% no president ma say aba from for them mahama one out na ku boda mo nkoyi na wo dia amemo papa na de blow ma no ba na for your motor ye bi BNC o me mu bi boni bi so ma 40 fuel wa be from 40 to 80 president ma wo ba de o ma no ba ku ye abla ya dia na so president ma wo ba ko saudi se gana fu na e mo bi na what na bi for and then some of ka president some and some of ka opposition some dog na no den dey ka take nothing but break that president mama ba sanke o man hon to am do dey take president na am do dey it's president mama mo buy some go man and na dem ba to better man Apam me kan no tie from me ne nya me to aso udin bia wo frefi bene kase ana prenya mi asu kan enka won so mira we well na amwa ko de ka to destroy ever ayi na na mo akunyentiu change kan sa chama of the ma ko e ja ko no ma and ya the party the party kan ko say the party to no even the akoma is party obi bia na o be that time ya o ja pa wa fa ni ade kitabi if you call it the area na but the women as a cham no you can pay for what for pay you got not that one kind I think if they was there they will be able to find the back and they are getting another fire. Hello hello let's say obia could find the back am ya fan I dey go around the boy ai let's see o man gan ha am na you get John mama say any residence you man carry the map says to be percent on that we pass one aboa on no we pass all the camera one camera then just look upon the body and say this go jambra no oh me ko abo man pe no to man and your man carry to them because the person also na the kondo say on the da they don't go na mra no then didn't go na mra no
from the Madam because I'm the one. Remember, oh, come on, Pia. I say, Moon what the moon said, or Barney or Bar, Moon what the moon said, or how many that will be a while upon she must and yet. I am also our guy. May I say, and oh dear, we didn't be our free. Agafia. No, Can't a man to walk all dear. oh, as a few, maybe like a car, a buy money and buy because Ah, Yentu. Mountain comment. I'm more what say, I said, delegate said, Papa, we sent you or what a dogma acting. And just MVP for you now, the obedience in the Santa Fire, MVP, and the fun summer prayer. Now it's a better man about that. About the Bibia, and I'll say, only the Biawan in class. Put him, come on, another war and now, apart from the so years in Mali, a bit of Cote d'Ivoire. A different Burkina Faso, Niger, I was in the money contract. He yet a killer got 3,000 clear 3,000 everybody got a month to live. That's about politics on the money number by it, or be like it, but also be like it. And say, and until I'm going to say, hey, I'm not with about it, maybe I say, that's it. Apam Dadaa. What gay is and what's me our okay. Who knows that? Now say after more kind say, yeah, gay, I'm not handling the fire to see it. It's best than I say, they would be here. Now, now in the hospital, they had to take some house. Oh, Ghana for if you are a cat, Papa, where you're not that, and someone will catch you on May I say, we didn't be our free. Hello. quite be in now to say, A Benjamin, we are mobile, into one to pay. it is I know who mobile bring it does not put my chairman, you're not willing to up. That is and I think I'm chairman. Mr. Osman, aka Dewa, na member time was a bus or moody. Some of the I'm saying, I am that one is can the board and come and unable to staff. So, Kai Grash and Kwon Khan, and I mean, boss, deputy select, I don't have to speak at the machine. Many of them are Tona is deep, MP. Many Apam, this is an Amakua Cato 6 in Friday, I'm fine. John Mamma, Apam, one more question, Nick or mine. There be. In fact, it's a one country store and then the vehicle to Bamuna and to be seen. Yet, this is never more ever come. One country and your son, and I'm no country, there's any department of them. I think I'm partner in the young woman, and I'm trying to be someone. You never watch in soccer. Yes, I'm house. And two. Yes, my son, not so good and also. If you ever do December crop, now $78. I'm going to a liter 23 city. And now look at $19 the man. Now, yes, I say, Papa, didn't go. I'm not for the break. You're transition. So the person, what is yes, I should be here and from the back to Papa shall say so. Now, 2020, and I want to go and it's not get to me. You're two for now, say, no more price and better opposition. Because I'm not it's that big. That's no more for what they buy you. I'm not going to do what I'm saying. So, what home to the name? Namian, we are mobile, I'm sorry. That's from white. Into one to pay. Yes, I do. Send the special be some number phone and building tree. I'm not you know, politicians are here. Say politicians, women Kasawaka,
ba ben kwana wo from the human tika sidama owura kwame agbejale o ya tax brain there is security na wo fa go so ya I say na ho media for one TV amagana e da mo patapon mo mpaya say that then some officials are said of good on he board that can go to the ya na ye board so to ko be utanye here na babo padu muku de bombama central for open adekra ma trans na mo be ho ya ma session ko TV fantaka sana me ko fa TV if you sama ugura mama kain nanka sabi ye kristo ya samu so ko bi na se ni da na da ko ku fado no priority na feed if covid na ye kudu ai clean war it's no priority don't be agent 111 it's not important on mambo that mama o wo the order but ordinary sin all America Abrenti ya wukuni ọdún sí ọdún mi ẹn provocating lasa Ghana fún aṣáko dẹ́yẹ amakwan mọ́ ìfún wọlé mẹ́bí ní mẹ́sàfọ́ wọlé mẹ́sàfọ́ a ọ̀pẹ̀yìn ọ̀hún àwọn asundọ́t ẹ̀nẹ́yìn Ghana fún bí ẹni ẹni fún ọwọ́ àbúrò náà wọ́n yẹ gé ẹni lesbian wọ́n ayẹ bọ́ọ̀lù apàdé náà wọ́n abẹ́yẹ wọ́n láàrin mbàbá àwọn bí nso abẹ́yẹ the same thing South Africa fún bí wọ́n abẹ́yẹ the same thing wọ́n dẹ̀ tu trasa ní afẹ́sẹ́m. Medase udi bia ofrefi una etwa to from Kantama market orobo yenti Pamada o ede nyame hu ye mobo o sha papa on Jerry Johnson na twa adamo ko ba wo ha na ka demre no the catcher family jo nyanko bo sha mo mpa sha itwa to dia ama you organizer of a Robert Abanga Alpa the budget Apolia. This is the Amoko Traba. Not Sanchandi. Who may be in a near few who wouldn't deal with young fire. The devil said Yakum and Timoko Traba Montomano. Ababomia, whatever, Lynch of a papa. I flew in the Cocan Villa. Oh, Orobon. Enya na enye. Se enura anya na enso nye. Yo mba so ma ko ma ka menka bi. Madama. Menka so ko ko bin. Me fa cha ko ko. Ke tromutu. E ba fa na ko brudi. E ma na ba so bodi. Ya di bo ni so ko ni fa na um preso. E no so preso ta ba so ni e fa ma no. The fellow family of God for a two share for Fayade or what says at that tournament one of them. So, yes, I do President Amaka. Okay, Ghana for the English tables. I can't win any game. But I'm watching America. Okay, you will never be built in Ghana. I mean, to Brocodia. Chiwa de ebo my de enu kwan se ye dwendwene we hu didi hu nkomo president nyano eno for bi komuni mo mo the petrol akwa ko do 40 and 50 aso free akwa Adwoa for mu la de we nyame duba medase mene nyame etoa so aha na ye de ofre dwumadie na esie kosepa me de hu ya se mintimi mfa ofre na nso ne nyina mu no basadi adom e de kyen ya wo kire besan so ahia wo pai so enti ya na wa hye ne nso enti wo de kikire de aka nyina ato ho na nyame de kyen e da kina wo ba pa kosu ago ene atrankonwane tenase ya na fi wato e de aba sabre de me kanfo e de mawo esanse unya pomuden pa eno na awa ahoden na baabi apese okoro bia no obetimi akọ na wosom papa no timamufu ahunu na nyame nso de so akatua pa abrew eno nti yade ahyehyɛ ho 21st clinic sciatica originators sciatica pacesetters wo mo na atwa sa obi antimi ntwa bi sciatica commandant wo mo na timi tia sciatica ne wadwa ne na moremu a wokɔ a wo mabiew sciatica researcher wo mo na ye nhwehwemu hunu yade no enti wo mo nim ne fare bai enim na chiwade enso ye de beka no
uye no to nche yade bia ehye nipadua no mfiri wutrinwi ebesu mo wera no wo mo ano aduro ye bekọ lab afa wo moja na fe ye hunu yade atim na yade akwankyera ma na fe adura ebetu ase ya sa de aka ho Tantra Hill runabout no so eho ne atena yekase unuru ho na akyerede no kura akyere oba bia enkwadua ne si no wura ho Dr. Sisters ne dom ho mbehwe tema ye uruma aso da na chi ka so obonkwa no so dwamno mu ho aye ho ehwe overseas na ne nse yedura santimamu ba bia so mpa TV wo no Timber Market nchen ho a ehona 21st clinic wo manager dan ne dom ho ebo adwuma ebia na wo sunwane ene Dr. Thomas Chere ya no wo hia won ewo teaching hospital no first gate wo woni Chere tachiman na wo mo e de ayare ha pepa no amaw Gem Bank dandadanum ene no wadu tachiman mountain so ka hokọ na fe wo mo hwewo wono ma won kransa nyina nkọ children's park nchen ho Presby Bank no yero kara kuta no nhwe animu eho na won saka 21st clinic efie kuma number na taxi station na nse yedru takrade o takwa babi asompa 101.1 wono a eho a na yewo ka hokọ na akọja yaresa brekum ye wa mangwase ye ben Chris FM goso ye ne Success FM ne ben NFA oboase eho nso benyan cancer quarters wa 0540 311 ya homa no 0540311311 ukwana se ye ma waduro na ye adunsu a ene ye no ane se de ye de ahye ne kon so no ubu enoma no wanom na se ye topa ye ana awe no eno se tie bi ade nsu ne benom ya fa kasa na kire mineral water eno na ye abodwunsu ye nsu papa ya dada so abefo kwan so na enyarewa ye fa wonsuom no wunhia bi wo ho enti e ya ponto ase adwabo bia se nipa benom nsu de fa kasa no som ye wo sacha timu de ho kama pa ene ne ye wonto mu nyina nso ye pepepe hye no nso entra ne ye won ketwa ye wadantamu ne ye wakese afi wo tete adaba no ene ye friend dispenser uhia nsu onwunu a no ane se wubu de achele opede ye hye nso de aye o beverage bi nso a no ane se wubu na mo nipa wo yem kura na ade acha no pa yese nka onya wo mota bi na enane srade na ade dem no kasa ene betumi aye wo yama back hospital achi 0206 469 430 anopay wo mo na boy ya bombelete ema ye de nkrata no mu nsem no esombo na mo manya wo mo nko ma yanka ye tiefo se eja harvest praise na ye wochina na me ya adomu a ye wochina enti se wo moa wo ho ahyase na ya hoboaboa 4 pm pepepe na ye the program no ahye so e wo love first love center East Legon first love center East Legon eho na this year restoration edition Emma harvest praise no koso Tego sisters bebasie PCA Esther wo ho maternity Ghana wo ho na harvest gospel kwa wo so ba be hunyum wo ho no a enya sem kuma na harvest theater for na ye wo dramatic department no wo ne from harvest theater and worship angels no wo so ba be performance wo ho no enti ehye se o hye ne so na enu a woman na musini baako eba Sompa delight so na waka to so say womu bie portal bi say amanfo register womu the short code bi bae ayema omo register we ya why ma enti but woman ya available say social media Facebook and afi YouTube wombe stream program na live wo ho Facebook ni YouTube eti uko ho a ade se program no so wentimi anko bi kura na ubetimi ahye ewo online enti nyame yadom ochina 4 pm pepepe na mo amubuki register ye nyina no mo nam kwa so ya amoko haja special local food ese aduane bi a wopefo ni kiremu ewo hacho atomic kwan no so womo eben transition funeral home ehwo na nnuane papa ni nyina wo say ye banku ni tilapia na banku ni nkruma fried rice jollof rice assorted no nya bi ajayi ubedi akwa babiem enti haja special local food program bi a wo ye no fa order no koma no na wanye ho adwuma emfa ma 0246359921 0246359921 ana 0594797215.
Ba Mr. Eno ne adra ye di to achi di ya de ya se e wo mayem afei amano ne nyina no adru ho enti no se female anopheles mosquito wo mo ka ope na wo checke wo ya audit anase ye lab ne ya catch us wanya malaria mpacho ye time eno ene wo se wo kope bie over the counter afei pharmaceutical shops no ene ba bia ye to adru bia time herbal mixture ubenya bi ye wo time HH mixture ne capsules infections ya hodo no so ebeboa wo atu ase afri ni padua no eso wonu matuntumi ni nyina no general well-being me pacho ya no up time enwe bi na aboaji may 0244 417669 0244 417669 na time enyo so na Sompa 106.5 FM abusua upese woni ye kwa nakrana upese woni ye dikasubom we ye bi upese wode ho announcement no eba em ye dwagun framemu ema wo wankasa no uye program bi Sompa ye mefama wana wa wo ye company me pacho ye mefa ne mebo dawro mawo adwumadi bia wo pesa Sompa 106.5 FM akra ye didemboa wo ema wo so wudwuma wo die no ekoso no sanse kyerɛ ne se ye soka ne adi sika ne adua so na emom ye fa champagne enti ne dia wo ye wo aka kyene me mo dawro emfa ema wo gimai na frɛ ye client service for e wo 0531 66 0531 886 216 0531 886 216 and only a Sompa 106.5 FM your client service and money at the amount baby will be a your baba j wad veterano near bebo at the amount media be a would be a so to suffering ya ye beba any ye day amount apam mo sefini na ye ko ne kura mu mo die twatro me nanka me ba ma me hwese messages ni bi aba all right Facebook yeah Facebook ne so na yemfe no so Azeman edi free Azeman Ventures Chronom wone marketing ne din hwede mo say if not corruption Ghana can manage his own affairs bacho Ghana yo ba Chronom abohia Ghana yo ba ama Ghana can manage her own affairs without going to IMF or getting aid or grant from any other country into obesra o maimu penifo se wo mo hwe no mo toto ne me ye se de be ya bosia bo bibiri no ye betimi atwa sokora o se enchia enkoma kronom hene nana ejei kwaten Masawood edifri kumase bantama wo say when the NDC were in opposition, the likes of some George ran a series of propaganda on anti-LGBTQI plus issues just to score cheap political points. Now you guys are in government and now silent. Ochese sisi aban no wo mo gigina mu LGBT no ma ka wo ma notum wo se enchian koma honorable Sampine National First Vice Chairman hopeful wono so ne dia wo de bae eno no Mami K Papa B Edifri Kumase was say good morning host. What appears to be hypocrisy and double standards from the current administration led by John Dramani Mahama. When Mahama was in opposition, he mentioned that the Russia-Ukraine conflict and the Iran-US situation would not impact Ghana's economy due to its geographical distance. Hey, enti wachere se mampenida da Mahama wa ben mu no Russia-Ukraine and to kweba ya mampenida da Kufuado ko kan ho asem yesi da bi adinti na Kufuado ka se Russia fo ne Ukraine fo anya wo ntokwa ebe ye den wo Ghana enso enne wo mo de wo ba ye de Russia yi Iran fo entokwa yi wo mo de wo pese wo mo ka ho asem se e affect wo man no totoye enti eno so de a wo de aba commensa pillar 2 atubi aba wo say NPP is better than NDC 100 times. Monhwe cocoa prices here was say yento aba emfa mo 2028. Kofi Ajeman Blackman was say good morning me share mo live a free pick farm. Enti Facebook messages say baye e na maboso e de amamo no. Na birthdays ba ku mienu bi e wo hanom sei. Enti yentin free ho na yensore nko. Obrempona na kwaku ampoma. Odoma koma chiame en wode aba. Was say yemfa special birthday Emma Juanita Boachewa Asamoah. Juanita Boachewa Asamoah was your first year student ewo Abugis. Enti was a birthday ni free one wankasa ho na ababa wana papa Felix Ajeman Felix Japan Asamoah ene Asamoah abusuani nyina enti wonne da so no was wo mo doni pi nyamisha no wonye ne kese happy birthday Juanita Boachewa Asamoah. I think some media I'm done. Ane
birthday ba konso afri makache eba na we eye akosua ella ane akosua ella edi na woda menye sure so no unim no ella we e wodu kwa no fe okay so we media na so nti e bia obehu no ella e wodu nkwa no ofe atechem eno no ye bro no e wodu nkwa ene akosua ella edi na woda nti we every DJ Baloski ya wodi ne juma e wodi Nchaman Radio wo se fa konya yi so e ma awoda papa nti happy birthday akosua ella we every one kase wadamfo DJ Baloski e na wodi enam sompa kase fidi so e de e ma onyankopon shaw no onye okese ene me do konkransa 90.7 Sompa DJ Papa Toast ne Alexander Kwame Ando ona ye producer no ene ne birthday Kwame Ando ye ma happy birthday Alexander Kwame Ando Sompa 90.7 kransa aha Kwame Ando no ona da so no ene na woda ye ma na woda die pa DJ Papa Toast aha ni seed ba akono no we first seed ntene na woda Kwame nyame wonhyira ona nyini yie na beye penimpa eno akro na no ene Ikma Musa we free Dr. Silas ho ene na woda ono o nursing trainer ewo Srimentifi o di na woda ne ente yamana woda die pa we efree Dr. Silas ho aha wo se wa sen ne bag ne handbag ne fefefe na wa posu ya wa twa ede ato ho ho asem eno eye awodadie no a eno so ne yegina na anopei ye de wo esie na fe ya boabo ye ho asode na ene wo ba pa kosu agwabo age Sompa Rhapsody no waba aba Rhapsody wu enti ana wa hye no nso na enema nyina akokama Ikma Musa DJ Silas and Dr. Silas no you guys was one more would the pa wala or nursing training ewo Srimentifi yame wonhyiraw na wonye wakoma so ade nyina so emfa mawo madwa yakọ yapon sefini edetie fo